Gaidim Jangda Pungkai Amarong Nongmei Kapnakhre Shantipur Chingyangda Achoba IED plan tauramlei Ising Ichauda Tauthakiba ama Sina Fangle Nongmei TV discussion da misagi mayakta wangang lui haiba wakatagi police na fakiba ukil amagi wakat court na discharge tawraklaba matungda Imphal PS ki officer in charge amasung Manipur Barish ki mathakta Lupa Lakh yankhagi civil suit file tawraklei Imphal Jiribam lambida sel khaibani chingnaba MANIPUR gi kedar ama fare Gaidim Jangda Pungkai Amarong Nongmei Kapnakhre Shantipur Chingyangda Achoba IED plan tauramlei Haukiba Yumsa Kaisa Numita None District ki Khopum PS na konba Bityang Lafokhulda CRPF ki 207 Battalion Cobra Commando Singa Kuthongna Bani Haiba Thodokta Naga Village Guard ama Sikibaga Loina na Nakalani gi Marakta Sopan Yaukraba Matungda Ngasi so amu hana police station asina konba Gaidim Jang part 2 Manaki Samlyang Tiang waiting shed manakta afaba makal gi khusu khulai paiba khutpu ani onsinna duna pungkhai amarom akanba mongda kuthongna kre thodo segi matangda pauche sina fangba report ki matungina ngasi numidang wairam pung 3:10 tarakpada Kaupum PS tagi kilometer 9 lom lapna na leiriba Gaidim Jang part 2 manaki thodok thokliba amafam asida khulai paiba masal gi marakta onsina duna khut thongnarakpani haidi nakal anina numidang wairam pung 3:30 tarakpa fawba leptana khut thongnaki thodo asida nakal ani makta so pan yawgi paudi phangkide official oidiba report ki matungina thodo asi NACN IM amasung ZUF K gi keder singi marakta thokpo igani haidi pauche sina official oiba pau launabagi damak ngasi numidang pung 10:38 tarakpada None district police ki control room da telephone tarubada paikhalakide amaramda Imphal East ki Sagolmang PS ki jurisdiction Manung chaliba Shantipur lungai mathak chingyangda masakhangdaba singna mapangal kallaba improvised explosive device IED ama plan tauramli hairi Pukhau Shantipur nungai mathak chingyangda IED asi plan taure haibagi pau adu ngasi ayuk pung 10 taramdaida Sagolmang PS na phangbani hairi pau asi phangbadagi police station asigi maikaidagi SPCID technical da report tauki report asigi matugina police ki bomb disposal team ama thajinuna IED adu ngasi numidang wairam pung 3:30 tarakpada lauthoklaga numidang wairam pung 3 taramdaida mi sokhandana pokhai hankre hairi sakhangdaba singna IED adu bobby trap tauduna plan taurambani IED asi lauthokuna dispose taurabasu karamba miyoina karigidamak plan taurambano haibadi khangmangam khidri sing chawda tauthakiba ama Sina Fangle ngasidagi numi kharani gi mamangda Churachandpur maikaida chukiba kanba nongna maram oiraga thokibe sing chawda chenthakiba miyoi ama Sina Fangle Haukiba July gi 18 amasung 30 da Churachandpur maikaida chukiba kanba nongna maram oiraga district asigi maru oina Sialmat Lower Chapel Lane Hengdam Lamka Chengkongpang amasung Liulalen na chingba mafam singna thokibe sing chawda tauthakiba chai 32 suraba miyoi adu ngasi asibak changwena phangbangam kre Sina fanglaba miyoi adudi Niulamka Bengnom Sautagi Thang Johnson 32 kawi mahak asi Lanba Turel gi akanba iraina chenthakibani hairi mahak chenthakre haiba pau tabadagi thangnaba numit iraidagi hauraga thiba humbagi thabak chatharaklaba matung ngasi nini chanba numita asibak chang adu phangbangam khibani Imphal Jiribam lambida sel khaibani chingnaba NACN Kegi kedar ama fare Manipur gi petroleum production putok pusin toriba tanker gi association singna Imphal Jiribam lambi paringda security gi convoy na ngak selabaso illegal taxing lawre amasung thaba asi bulengang na thingnaba honadre haiduna ngarang dagi tanker singna steering pai debagi khongjang changsilaklingai gi cherakta ngasi highway paring asi dagi gari singdagi sel khaibani chingnaba NACN kegi kedar ama fare haidi ngasi numidang thorakpa police control room gi cherol amana di faraba kedar asigi maming Lungthaukhon Panmai 32 kawi Tamenglong district ki Oinamdong Khuldagini hairi mahak Imphal Jiribam lambi paringi Kaimai PS na konba mafam amadagi fabani mangondagi wireless set Bafeng ama Government of Republic of Nagalim gi mingda receipt memo 12 silga konaba token tarit amasung sel oina lupa 2,200 recover taure mahak security force na ngasi fabani hairi panbayabadi Jiribam amasung Imphal gi marakta CRPF ki assistant commandant amamamna luchingba Security personnel singna oil tanker sing yaw na loaded truck amasung ahangba truck sing chang naina putok pusin taruklabasu highway asigi mafam kharada khulai paiba singna namduna sel munbagi thabak chatharakibani TV discussion da misagi mayakta wangang lui haiba wakatagi police na fakiba ukilamagi wakat court na discharge tawraklaba matungda Imphal PS ki officer in charge amasung Nongmei Barish ki mathakta Lupa Lakh yankhagi civil suit file tawraklei Ngasi dagi na chahi henbagi mamang kumja 2022 gi April 4 da Imphal da base tawba TV channel amagi discussion program manung hunada panelist ama oina sarugya kiba chinga mathak ngakraba leirektagi Sanaujam Siam Charan Elai Sanau humpuga manga pokpa laikhidraba F Zugol na Union Home Minister misagi mayokta derogatory language sijinai
ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯕꯨ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯁ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ OC ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ BJP ꯌꯨ ꯃꯣꯔꯆꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯅꯣꯍꯔ ꯕꯥꯔꯤꯁ 33 ꯑꯄꯣꯛꯄ M ꯕꯜꯔꯥꯖ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯄꯥꯜꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯖꯁ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 50ꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯨꯏꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯦ꯫ TV ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ S. ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯆꯔꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯞ ꯑꯃꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 9, 2022ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ M. ꯕꯥꯔꯤꯁꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 19, 2022ꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯖꯤꯔꯣ FIR ꯅꯝꯕꯔ 04/2022 ꯑꯟꯗꯔ ꯁꯦꯛꯁꯟ 126B, 124A, 295A, 504, 5052 ꯑꯃꯁꯨꯡ 506 IPC ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10:45 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ TV ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯗꯨꯗꯤ CTPSꯀꯤ ꯖꯨꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ PSꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨ CTPSꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ CTPSꯅꯁꯨ ꯖꯤꯔꯣ FIR ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯀꯦꯁ FIR ꯅꯝꯕꯔ 39/4/2022 ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ S. ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯆꯔꯟꯕꯨ ꯀꯦꯁ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 11, 2022ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 11:45 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ PSꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 12, 2022ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:50 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ CTPSꯇ ꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ CTPSꯇ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ 30,000ꯒꯤ ꯕꯦꯜ ꯕꯣꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯁꯤꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯐꯔꯅꯤꯁ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ M. ꯕꯥꯔꯤꯁꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯐꯥꯔꯕꯁꯨ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ S. ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯆꯔꯟ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ, DGP ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖꯄꯨ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯦꯛꯠ 1993ꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 12ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯗ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1985 ꯅꯠꯇꯅ 1986ꯇꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2011ꯗꯒꯤ 2013 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯥꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯝꯕꯥꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯛ, ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡ ꯈꯣꯡꯒꯥꯎꯅꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯊꯝꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ 56/2022 ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯖꯁꯇꯤꯁ U. V. ꯁꯥꯍ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯝꯕꯔ K. ꯁꯤꯡꯍꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯣꯔꯝꯅ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 22, 2024ꯗ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯂꯃꯥꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯗ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯀꯦꯁ ꯗꯥꯏꯔꯤꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ CTPSꯀꯤ OC ꯃꯁꯥ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁtkꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ S. ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯆꯔꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯅ ꯄꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔ S. ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯆꯔꯟꯗ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯨꯏꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯗꯤꯐꯦꯃꯦꯁꯟ ꯀꯦꯁ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤꯅ M. ꯕꯥꯔꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ PSꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖꯄꯨ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯃꯁꯨꯡ 2 ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 50ꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯨꯏꯠ ꯑꯃ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯖꯁ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁtkꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯤꯐ S. ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯆꯔꯟꯒꯤ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯁꯨꯏꯠ ꯅꯝꯕꯔ 36/2026 ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯌꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛꯄꯨ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯨꯂꯥꯏ 31, 2026ꯀꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10:30 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯁꯥ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯄꯦꯗꯂꯔ ꯊꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯔꯤꯇꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯤꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯗꯤꯐꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯤꯐꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ M. ꯕꯥꯔꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 31 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯤꯇꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫
Submission asida plaintiff S.M. Charangi maikaidagisu objection tawkhide. Court na piba direction gi matungina ngarang ayuk pung 10 makaida court asida masa natraga mahut sinba mioi ama appear tawhanaba direction pikhrabasu case asigi defendant number 2 oiriba Imphal PS ke officer in charge ti hariba pungpham asida masa lakhidabada natara magi mahut sinba council na chingba tharakpa laikhide. Other pillar manaktagi UG ahum police control room gi cherol amada ngarang security force na molcham PS na konba border pillar number Humpuga mapangi Gamfazol Kulgi area dagi KCP MFL gi kedar ahum fari hari farabasing di kuriding thawbungdagi Yumkhaibam Rojit Kungataruk Sangaithal Karong dagi Khumanthem Vidya Sagar amasung Moirang Mamang Chingjaw dagi Hemam Arun Kungatarit ni hari.